Inomi ya Maluleke, mi langute channel ya Usikotise ku yini, hi kombela mi subscribe, mi like, mi tlhela mi commenta. Inkomu. Xewani, amukele ka nongonoko wena va u swi kotise ku yini tanihileswi hi vulaka minkarhi hinkwayo ku loko mintirho yi nga vulavuli a hi vulavurisi. Ma tshameni hi Thwasa Hendricks namuntlha hi na guest ya hina ya special ene ni twa swi ri na nkoka ku va va hi amukeleni ku hi ta tiva swimbirhi swinharhu hi vo avuxeni. Inkomu Thwasa. Minjhani? Hi pfukile minjhani? Na hi pfukile. Ku ni nga byela vavoni leswaku mi mani ene mi dila yini? Minduna Wesley-Nkuna. Ni n'wini wa ndhawu leyi ya Ozone Rock. Ndhawu leyi hi kotaka ku amukela vaendzi va ku hambanahambana va xintima na va xilungu va ku huma kule na le kusuhani. Se xikongomelo xa ku va ta lani i mhaka ya ku va ta endla ti-party ku fana na ti-baby shower, ku khomela ti-meeting na ku swim-a na ku chila va nghena va tshama va relax-a va timula miehleketo ya vona hi ndlela yaliya. Lexi nga mi hlohlotela ku nga va ku ri yini? Ndhawu leyi a yi ri ndhawu ya ku a hi cukumetelaka machaka hinkwenu hina hi nga kusuhani. Se ku ta nkulukumba wun'wani wa ku huma a kule nyana a kombela ku tshama se a yi kala ndhawu nkarhi wa kona se a ta yi kuma ndhawu leyi va n'wi nyika laha. Se ku swi kota ka yena i endle one room a tshama kona a kombela lava va mfumo va ANC va n'wi endlela toilet. Hi ku famba ka nkarhi nkulukumba loyi tanihiloko a ri yexe i vulavula na mehe a ku ni kombela ku i sala na ndhawu leyi ni ku nyika mahala i teka na swilo leswi nga laha hinkwaswo ni siyela basikiri ni ta muka hi yona aka Malamulele mhaka ya ku va na mi vanhu lava ni nga ta fela nhoveni. Se impela hi endlise sweswo. Ndhawu leyi ni sale na ku languta mara ni nga endla yini ku na nhlangasi ku na maribye ndhawu ya ku rima se yini lexi xi nga ta endla ku ni ndhawu leyi ni yi tsakela ni komba vun'wini bya yona. Se ni munhu wa ku tirha hi pfuna vanhu mathende na ti-toilets na stage na swin'wana na swin'wana mayelana na sweswiya swi va endlaku hi swona ti-funeral na ti-party hi ndlela yaliya. Ni na mathende lamatsongo ku ya fika ka lerikulu ra 9x24 meter. Swi ni endle leswaku ni hleketa ku aka ndhawu leyi ku ni ta hoxa swilo leswiya. Loko ni akini loko ku hela lavaya la kusuhi community va ta va ku se xi herile xitolo mi nga hi pfuna njhani xi nghenisa ni swilo swo fana na leswi na leswi hi ta xava phela hi karhele ku ya kule. Ni ve ni hleketa no vanhu lava va ni daya ndhawu ya ku xava ka yona se ni cinca hi ku hatlisa ni fanele ni endla leswi community kumbe va ka hina va swi lavaka. Se ni ya kuma maphepha ya ku endla xiphaza se ni hoxetela swilo
va karhi va vula ku hi lava na leswi ni xavetela swi famba kahle se ni tirhisane na vo kahle ngopfu until za ni vona ku se mintirho leyi i yimbirhi manjheni ene me ni va nexe ni fa ni pfala hi ti-Friday ni pfuna vanhu lomu ku nga na ti-funeral ni va yisela tinhundzu se va sala va safara se ni hleketa ku swa antswa ni pfa ni nyika un'wana a swi fambisa me ni ta va ni ha ri ku hala ka lowuya ni endlise sweswo ni karhi ni xiyaxiya ndhawu leyi se ni rhwalela a ku tele mabodhlele tanihileswi a hi cukumetaka hinkwaswo ku nuhwa ku tale mabodhlele na maribye hinkwaswo swa mathyaka tinhundzu ta khale switofu ti-fridge ta khale se ni swi teketela ni swi humesetela na swi cukumeta loko ni vona ku ya ku antswanyana mihleketo yi ta ku swa antswa ni endla mthangala ni vula stop nonsense ni ta kota ku tirha kahle ni tirhela ndzeni se ni endlise sweswo mihleketo yi ta ku leswi vana lavatsongo va ku rhumiwaku voho va ta xavaxava swilo la hi ku la i old stance lavatsongo va rhurhile se va ye ti-new stance va rhuma swihlangi leswi ntukulu swa vona se ni hleketa ku ni swi endlela mijilinga loko swi ta swi fika swi tsakela ku va swi rhuma swi tiva ku swi ta fika swi jilinganyana se swi endlise sweswo ni vona ku se va kotlombetana ni sungula ku hayi swa antswa ni va hakerisa swimala switsinini na ku loko i ta xava i ti kombela cinci ya wehe ya R2 i ta jilinga dyambu ri ri hinkwaro loko u karhele muku ya dyi tlimbuya ta jilinga se machele mambirhi a ya tele ngopfu aka vana lava se ni hunguta ni ku a na R1 wena mara lava swi kotaka va endla ta hi ndlela liya loko mihleketo yi karhi yi ta swi endla ni vona ku swa endla na vatswari lava se va swi tsakela va tiva ku vana lava va huha la ku nga biyeleteriwa va emapatwini ku va kuma tinghozi na swin'wana na swin'wana va ri va teka loko va lava va la ta va rhuma va vitana va ri la va hlayisekile se mihleketo yi ta yin'wana leswi ku nga rimekeki ndhawu leyi swa antswa ndla swin'wana leswi swi nga ta pfuna muganga lembe rin'wani khale loko na ha risa ze ni ya enkoveni la a ku ri na swidziva hala N'wanezi leswikulu se a ni nga swi koti ku hlambela se mbuyangwani ni nexe nkarhi wolowo a hi nkarhi luwa wa ndzhenga ku tala ku vanhu lava tivaka ku hlamba tinsini ta koho tinghungulu ta koho se no fika loko ti nwi mati timbuti ti ri leti karhi ti dya le gangeni me no nghena le xidziveni kasi laya no yenga hi mhaka ya ku misava liya hi mhaka ya reflection yi tlakukele henhla se loko ni ku ngheni no vona ni ya a ni ku no lava ku hlambanyana ni tiphina nyana mati ya tala ndzeni ka khwiri ya karhi ya ni yisa le up and down a henhla ni le hansi se ni helela na hi ku rila za ni phaphamala kwalaho ni swi vona ku se ni lovile timbuti a ti na mhaka na nchumu ta le ku dyeni leyi a ku na leswi ti nga endlaku swona se ni nkateko wa koho ku ta nkulukumba wun'wana a ni swi tivi ku a rhuma hi Xikwembu kumbe ku humelele yini hikokwalaho nampundzu a ku nga famberiwi kona minkarhi yaleyo a fika ni tsavula murhi wa koho a ku ri ku ba khwiri hi sava se ku huma ya huma se loko ni tshame ni hleketa la loko no endla swilo swa ku vanhu va ta pona ku na timhangu to tala ta vanhu lava khulukaku kwahala nkoveni na halaya
Nkovelo wa hala jamba na n'wanezi xikan'we na ku hleketa ku mati ya na nghozi ngopfu a wu na loko ya za ya ku teka i nga tivi ku hlambela a wu nge khomi nchumu a ku na lexi nga pfunekaku hi xona se ni hleketa timhaka ta le Mozambique ku vanhu va khukhuriwa ni hleketa na kun'wana tindhawu letiya ta va KwaZulu-Natal va wela hi tinghozi teto se lava a va kukula hi mati hi lava nga koteki ku hlambela lava kotaka ku hlambela hi lava va pona se ni va na miehleketo yaleyo swi fanele ni va dyondzisa ku hlambela vana lava va ha ri vatsongo se a va sapota va ta vo tala se va swi kota ku hlambela ku na leyiwa hi leyikulu pool leyi yi le endzeni ku fika 2 meter and then ku na yin'wana lahaya yo va 500 to 1 meter se va lavatsongo va hala va dyondzisela hala loko va swi kota nyana se va nghenisa hala hi ndlela yaliya se ndhawu leyi hi tse hi ta fika laha hi vona ku a se hi va tala se hi sungula ku hakerisa swimala switsongo a va toloverile ku ya hala va thagani hala se va ku thagani hi karhata hi swa ku famba se la hi ta hi milenge hi tlhe hi hatla hi muka se laniwani ku pfariwa hi 6 o'clock se vana lava va languta ku va humeni hinkwavo va muketerini se ku fika kwalani swa ha yimise sweswo va ha sapota se lani nakambe miehleketo loko yi karhi yi ta ku famba ka nkarhi walowuya ni endle holo se holo leyi ni rhurhele vanhu lava va ti swikhongelo home cell a ku yi hi ku kereke yini va yi tirhisa hi munhu un'wana na un'wana loyi a nga lava ku nana se va tini van'wani vafundhisi va teka va dyondzisa ku taniya se mara lava va nga kumeka va ri voho lava va nga kusuhani hi ku lava van'wana va suka va ri hala Tzaneen se va hlupha hi tipetiroli na swin'wana na swin'wana se va le Mbekwane va DBGIM hi voho lava va taku laha hi Monday na hi Wednesday va endla va ku khongeriwa a ku va kereke se va le ku pfunekeni hi ndlela ya ku hlamarisa a va hakerisiwi nchumu se na sweswi hi Sunday ku ta va ku na van'wani va AFM va ta endlela meeting na ku khongela nyana se ku tlhela ku oxiwa ni lava ti braai stand leti nga kona va tiphina se i ndhawu ya kahle yi endle yi va ya xindhavuko yi katse ndhavuko na xisweswi se ya vo tala va yi tsakela swinene so a hi ngo munhu ndhawu leyi maybe ya n'wi kanganyisa ni ma vona yi le ndzeni ka malayeni so a hi ngo mi lava ku mi nyika direction mi nga n'wi nyikisa ku yini ku loko a fike lani i famba njhani a swi endlisa ku yini le xikontirini leyi ku na board leyikulu swinene leyi nga tsariwa ku House on Rock spaza shop ku tlhele ku longoloxiwa na mavito ya leswi swi kumekaka la ku na ka ku photocopa ku na ka ku kiosk and then na sweswiya swa ti swimming pool swi tsalatsariwini leswi swi kumekaka la leswi vanhu va nga tiphinaka hi swona so ti-challenges leti ti pfaku mi va na toho loko mi kha mi rhana hi ku swa twala mi khome swi swo tala mi ri one ku va ku ri swini leswi mi hlanganaka na swona leswi hi hlanganaka na swoho leswo karhata ku tlula mpimo
hi ku loko hi vitana vanhu va ku entertain-a vana lava loko kahle lani hi rhandza ngopfu vana hi ku kurisa vanhu lavakulu va ta na voho mara mhaka yi kulukumba hi ku vana lava va kulela laha va kula va karhi va tlharihini va tiva swin'wana se ti-challenge ta koho ku na vanhu lava va navelaka ku va vona loko va ye va thagani na kun'wana na kun'wana se mi kuma ku va lava mali ya ku tala se vana a va fikeleli loko va hakela va fikeleli se ku ve va swi navela ku swi vona se i challenge leyi nga kona ende mi kuma ku na mehe ni leswi na ha ri ku akeni a ni koti ku va nyika mali leyi a yi fikeleli hi mhaka ku va mali leyi nga huma aka mehe ntsena leyi a ni fanele ni yi tirhisa a mutini se mara ni yi teka ni yi hafulela hala ni yi kota ku vana lava community yi kota ku yi khomeke kahle so loko mo va mi kha mi lava ku pfuniwa so mi nga va mi kha mi lava ku pfuna hi yini a ni loko ma mira na mi vula swa miako kumbe swa ku swin'wana na swin'wana mi kuma ku swa ku pfuneka loko munhu o fika a pfuna hi leswi swa so ni ta va ni ri right ya loko munhu o pfuna hi mhaka ya donation swa minyikelo va hi nyikela hi nga kota ku endla swilo swa kahle ku ya mahlweni leswi nga ta vuyisela community so hi ku laha ka direction ni twe mi vulavula ku munhu i ta kota ku yi cheka leyi na nini a xikontirini ntsena a swi kona leswaku munhu a nga tirhisa G_P_S a ta fika straight la loko a yi sechini ko house on rock ni yi register-ini na lava tourism ndhawu leyi se swa koteka ku a nga fika hi G_P_S as long a ku house on rock a mi ta ku yini ka munhu ka nkarhi wa sweswi a hi ngo ka vanhu va ka N'wamitwa mi nga ku yini ka vona vanhu va ka N'wamitwa ni rhandza leswaku va twisisa ku ndhawu leyi i ndhawu ya ku kurisa vona a ni endleli mina ngopfungopfu se ni rhandza leswaku va nga sapota sweswi va karhi va sapota mara a swi yi mahlweni va nga karhali va na vo leswaku va ta kula va ri kahle ku tlula ku va ya lomuya lomu va fikaka ku va na tinyimpi kun'wani va vaviseka ku laha va kumeka va hlayisekile swinene so a mi endlangi swona leswi swa ku swilo leswa mi nga va mi swi sete ku ya hi ti-department ku lero loko munhu a hi ngo i lava ma-tent i ta foyinela ka nambara yo karhi loko a lava ti-room i ta foyinela ka nambara yo karhi ni nomboro hinkwato ka nkarhi wa sweswi ka ha tirha ya mehe ni na email handle ka cellphone number i swimbirhi sweswi tirhaka maybe a hi va nyikeni yoho ku maybe swi endleka va ri ku lava maybe va swi lavaka ku ta laha maybe a hi ngo va lava ku rhanga va foyina before va ta ku va nga mi kuma ka nambara yi nomboro ya mehe ya le nyongeni 0 73 1423 926 ni ngo tlhela ni yi vula kambe 073 1423 926 email email yoho yi ku ndhuna nkunu a yi na a laha ku na @g.com so a hi ngo ku nga va ku ri na leswi ni nga swi siya leswi mi ngo ni fanekelangi ni famba laha ni nga swi vulavulanga ku nga va swi lani na ha hlupanyana hi mhaka munhu wa ku pfuna
vanhu lava nga koho loko va komberiwa va rhandza ku kuma mali ya ku tala leyi mehe ni nga fikeleleki se va swi rhandza ku ni pfuna mara mhaka mali ya koho hi twanana sweswi loko se va heta nkarhinyana va vona ku ma swi vona ku masiku lama swilo swi tlakukile swa durha se va kumeka na va nga tsakatsaki swinene hambileswi van'wani sweswi no tirhisa lava ni ngo wa kombela nyana xinkarhana va kuma mali nyana yitsongo leyi nga kona kwala na kwala a ni na mutirhi loyi a ni pfunaku hi ndlela yaleyo hi lero ma swi lava leswaku swilo leswi swi kula mi va mi ri na vatirhi mi va mi va pakini ku ya hi ti-department. xikongomelo xa mehe hi swo sweswo lexikulu xa ku vanhu va fanele va kuma mitirho ni ta leswi vuriwaku swa job creation na sweswi na ha lava na vanhu lava nga swi tsakelaku laha handle laya ku na shelter leyi va nga tetaku na business ta vona va ta veketela va xavisa va nga hakeli hi mhaka ku le handle hi vulaka ku pfuna vanhu lava nga kwala kusuhani xikongomelo xikulu community a yi pfuneki Mo hi ta ngheneta kwala mina na team ya mina ya swi kotise ku yini ene hi rhandza ku khensa ku va mi hi nyike xinkarhana ku hi ta tiva swimbirhi swinharhu se ene se hi mi tive ku antswa ku na swin'wana hi nga swi tivi se swi kota ku swi vona ku mi munhu loyi a kota ku hleketelela community na ku yi pfuna a ni ta ku mi nga hi endla vanani hi ndlela yaleyo xikwembu xi nga tshuki mi nga tshuki mi hele matimba hi rhandza ku khensa eka vavoni ku hala kaya mi swi twini mi tlhela mi swi vona swilo leswi va swi endlaku loko ku ri koho u lava ku va donate hi swin'wana na swin'wana hambi ri va open u nga ta u ta donate xin'wana na xin'wana lexi u lavaka ku va donate hi xona maybe na loko u lava ku va pfuna hi swin'wana ku loko mo ngetela so kumbe mi endla so hi ku mi swi twini a va ri ku vuleni ku loko community ya ka N'wajaheni loko va karhi va endla swo karhi van'wana va fika va va byela ku why mi nga endli leswi swi ku ngheringera so a hi pfunaneni ku n'wamitwa yi kota ku kula yi va xilo xin'we ni ta ku ni khensini ka vavoni inkomu. Sure, Fariki ka nkarhi wa sweswi u langutise show ya u swi kotise ku yini ni kombela mi va subscribela mi va layikela mi va followa mi comment inkomu.